Kani kadai kedudashan Meghalaya bagi pedang sengbai pi baro syakatup kubor mentaga janmit. Syaban pai syaki kubor ki babnia ini pechwa yakimat bakongsan. Lam kemat kari India hakaban penwandur ya kalawai jong kepertai barok kawai ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Kan mau buram menteri rang badu Narendra Modi yaki pulit ki balap hai laga jing im hakas ngi buram kerpang jong ki pulit. Lek buram kaseng KHASI Students Union ya upaim Wycliffe ha kalingku sniyap balai pun riu jong u. Bat ya kun lai pu pratali gikan huan ban yo ra ya kanam la du ha kalempung ya lek kai football hadehan bagan ha bernihan. Ki kubor ki babania Menteri rang badu jongkari India Narendra Modi ula ong bakari India kalalam khmat ha kaban penwandur ya kalawai jong keperthai barok kawai ula penpau bakari kala Jamstead ha hakiliang barok ha ba ai jingkren ha gajingalang World Summit bala penlong da kawai nakilat pathai kubor shimet Menteri rang badu ula ong bakat ba keperthai ke itu ya ka AI kum ka artificial intelligence kari India kadan sakawai pat ka AI kabamut ka aspirational India ula benrap bahaka por baka perthai kangat hapedeng ki por bom tikna kari India kami pau kum ka syarak jong ka jingkermen da ka bapen pau yikimat kum ka khlam covid khat khandai kayo ka kot jong ka perthai ka jingkiu dor ki mar ki mata ka jingbom don kam don cham ki jingkela ka sun beneng bat ki thma umudi ula banjur ru ba ka jinglong jingman ha ka perthai ki kta ru ya kari India healthcare ho education ho स्टार्टअप्स हो भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है Menteri rang badu jongkari Narendra Modi mentaka sngi ulakan mau buram ya kijing shlur bat ching len ladi jongki pulit kani kari ha kasngi kan mau buram kerpang yaki lani ka police commemoration day haga ching penmi kubor lengba karensan social media ulayaro shikat day ya kijing turai ba klem shong that jongki ban pentikna ya kijing shingan jongki pat ba ulaong ba ki pen i ya kanuksa jong kijing shlur bat ching raikun Umudi ulayoro ru ya kijing persyang barat ba bat kijing arab jengki pulit hagi por bami kijing ka bakta ya ka long brio man brio menteri ki kampo yeng jongkari Amit Shah ulangu ladem ya ki riu shlur ki bansa kan mau serta ki balap hai la kijing im ha kijing syakri ya la kakam Katanat pulit jengka West KHASI Hills District kalayas no ketilang bat kari barok kawai banken ma buram ya ki pulit hakasngi buram kerpang jengki lani ka police commemoration day banle buram ya ki pulit ki bala phai la ka jing im ban pendep hok ya lagi jong ki kamram la penlong ya ka jing le buram ha ka office jong superintendent jegi pulit ha ka ba la shimbenta da ki he ki han ki bahyeng hasam jong ki pulit ki bala klat no bat ki pait ba la penlong ya ka jing ngap jar ka ba shipor bala but da ka jing bu sentiu kum ka dak sa kan mau ya kini ki riu shlur la penlong ru ya ka jing yat commemorative parade ban kan mau buram ya ka jing len ladi jong ki superintendent jegi pulit Bikram di marak ula banjur halor ka jing long baken sai jong kani ka sngi Nation. From Andhra Pradesh, Head Constable G. Narendra, Constable Billy Ganesh. From Arunachal Pradesh, Inspector Sochi Don. Idukot kakenhuan menteri ikong amprin lengdo ilayaro ya kaseng Voice of the People's Party VPP nakadaw bakala penyar tenat ya ladi syarilum garo da kaba bancur baka jinglong marway hakasain himasima kakta shibun ya karoi kapar jong gajela Meghalaya ila banjur halor ka jingkedup lang hapo kasain perthai bat ila penpauru ya kabenta jong kipait ba ban bishar benia ya ka jing trai kam jong kaseng
any political party operating within the state of Meghalaya is authorized to do whatever it wants. If X party wants to expand its area of operation, nobody can stop it. It is illegal to stop anyone from expanding their area of operation. As far as I remember, there was a very unfortunate scenario during the MP elections which was not very healthy for the state of Meghalaya when political parties isolate themselves regionally. Kipat nong song snong jang kasnong mau hati kila le kemen shibun hadian ba kila yo yaki song tingka bala ai jingbit ban siang rong yaki surok ha kaba yaki kam ki jam labu bakin sedang no ha unai weng arajar arposau u MLA kenika than uba Charles Marngar ura pentikna yaki project ki ba kham kongsan ki ban penbha yaka let kawan na kabanta katu ni teli kisnong kabadairu kadak kashin jang kejingkiu ha karoi kapar. Nam ya kejeng angnut jong pai ba ban pen urlong ya unu surok ban pen suk ya kelet kawan pen pau kejeng sokeman adu kata-kata ba hagni gesngi layo ban wan ba du kontraktor ban sedang no ya kini kejeng trai shen ngin sedang no ban pen trai no unu surok hadu ban layo ban siang rong sendan Kinong song snong jong kasnong umsning kila pen pau ya kejing sngongia hishon halor kejing lip light kabalane san banai menta ha kejing alang badu executive engineer jong ka MEECL kila banjur halor kejing long bakergi jong kani kamat kabalayalam syakarai ban pen betno ya kani hapo ar nilai sngi Hadian natap ini song snong bapli permentapat ke don kam ya kena skor menkulekot lade ban kanu ka bentama kalai cingya ka babun te ai boleh yo tu engineer mo balai simkhia hi menta uang ba yo ne customer mkha nahi menta sisngi asngi habai ka umsni Kaseng KHASI Students Union jongka West KHASI Hills District rengkat bat ginong yalam jongka sengkemi kilakan mau buram kerpang ya kelengku sngiap balai pohon riau jong upaim Wycliffe's im usim badang kham samla jongka himanong ston ya ubalatip syapang gajing persyak jur jong u ya kecing sensyar ki buar banabar la junyo buram ya u kum u riu shulur ha pedeng ki pat hen yo trep la penlong ya kecing alang ha kasnong sopian ha kaba kaseng KSU kala penlong ya kecing ngap jar kaba sipor bat kala bu sentiu ru ha umot sa ken mau ya usim Wycliffe u president kaseng KSU uba Lambok Star Marngar ula banjur halor kecing long bakongsan jong upa im Wycliffe kum u riu idri dan tiar siat im sono dan suai im sono kuli hindai mi don tang kajingim bat kata kajingim rangkat bak senam nam tabar syakri pas sop span ya kitak mong jongkari bak jaj beruai Kadon Bosco College Tura kala rakhe kerpang ya kasni buram jongki kena puli bala tibru kum ka World Students Day arajar arpusau hapo ka pang pedeng students as future change makers lani ki samla puli kum kinong pen kala ya kalawe ha kani kasni la pen pauru ya kecing chop jongki samla bat la pen kut pat da kecing kentu ya ki samla ban ya shim benta shidhem ban pen kala ya ki imlang salang bat ban shimru ya ki kerdan nong yalam Kayo peninam Meghapex arajar arposau philatelic exhibition bala penlong da ka Meghalaya Postal Division kala peni patba yaki stam bat yaki jingnang jing start la pli patba yaka da uba penyaj sing sim kani ka program ka kantop yaki jing yakop bat ki jing yalang yaki bala tmu ban kring yaki samla haki kam ban lum ban lang yaki stam bat haki kam ki bayadei bat ka kolshor celebrates the art and history of philately, but also serve as a vibrant reflection of our culture, tradition, and the rich stories
that stamps can tell. Kalampung 10 aside football tournament lani gijing elek kai football ba marshi pongut briu bala penlong dakarai nong kerla kelas dang mentah kesngi hamadan elek kai ha dehal bagan ha kathan bernihan ha kabala dan lai pho prateli ki kan huon ki bai shimbenta kani kalampung kathmu ban kentiu ya ki mensiem ya tali ban penya dei ki samna na ki shnong ba pher ya kani kalampung la ple perda da ulengdo chong karai nong kerla uba prangsngi singkli klem siêu bay rung kani kalampung kala kring ya buon ki kan huon ban ya shimbenta ha kaba ka umling SC bat ka dehal AFC kelas dang ya kani kalampung ya lekai football Simkia ya kani ka kam but pin klat no ke bas new pin jet ya ka baba pin jet ya ka sport kumulong mene kin pin klat ya ke bas new Mentapat ngin pet ya gejing long jing man ka sun beneng hanong ba shilong. Kacing shit kalong ar pulai 0.20 degree Celsius bat kacing kret kalong khat 0.pra degree Celsius. Kacing sngam ka hau kalong prapo na ka shispa men step bat prapaway na ka shispa jan mit. Kala bandan kacing hap slap ka ba malumala higi katu ka ni kijaka. Shwaban poi syaka bakut jong kani ka thop kubor ngin ya pet biang sa shisien ya kimat bakongsan. Lam khmat kari India hakaban penwandur ya kalawe jang ka perthai barok kawai ong umentri rang badu kari Narendra Modi. Ken mau burom umentri rang badu Narendra Modi ya kipulit ki balapha ya la kajing em hakasni burom kerpang jang kipulit. Le burom kaseng KHASI Students Union ya upayam wiklif hakalengko sniyap balai pohriu jang Bat yakun lai prateli ki kan huon ban yora ya kanam lado hakalempung ya lekai football ha dehal bagan ha bernihan. Te paralok katungila poi syaka bakut jong kathop khubor jingi menta ka janmiat hadu bangin daya syembyang bat phila syai kasi khublai phi baro